Akoshi brand masamane hame Sumi tubia na tumia hani minyame If you went to an edia krembo betu Sika miji mini wo bie ni chefa Semu jimi ndiamo fami kwa semdi bia na semu dime konsu amiyameba Eba beyi manu achefa Mene wa kuchina bana ye kufi ni mini kain Di kain meba na semu ye kane hei Mene unam ubia ni mse mene mi wife miyane nam Edi nchino omi yenko Yanko na dog na tumpasa. Na miso mu ana ede. Unso mu ana ede, sister. Wo yiri mi a unso mu ana ede. Aha. Wo Marcus. Una waka chefu asa wo sheme 1 week. Me na me kan. Sa wo sheme 1 week say di enti na sheme 1 week. Eni o ma na wo yere me nyi ho. Enti 1 week na wa sheme den na obaye me. 1 week na wo wa sheme den na obaye me. O ne me nyem na me kwaka no. Wo be ka sheme me sa wo sa sheme 1 week. Se wo ya me de na betin da ya me. Wo de tro to me so. Nyame no na nyem. Wo de tro to me so. Nyame no na nyem. Me no na nyem. De wo ye no maka kire fiura. Achechidi opere mo jadudu ho edi nsuo fra ma no. Me say 1 week na wa sha me no. E de na betin da ya wo se me 1 week no. E na betin da ya me. E de chain de na betin da ya me. De na betin da ya wo se. Wo kwa se me 1 week say ani makoka se fiura say me so 1 week. Wo challenge me. Na wo so den so ha be ka 1 week no me ka no me ma wo di ka. Wo challenge me. Ana me si wo nsuo mi a Ediat na wa make sense no akobudi ka kopere. Onu ni fie ra ye ti ni fie. Onu ni ti ni fie so bi besi a wo se ma ono ya we. Besi a wo tuo no from wine na nipa wa around. Sister, ade mo amu na munye nipa na. Mo amu jina munye nipa. Mo amu jina munye nipa se nipa wa around. Mo munye nipa ni bi. Bra me ka to so 1 week no wotimi nya mi foko. Wo jina wotimi nya mi hu. Wo se mi ntimi nya foko. Ina betin da ya me. Mi ntimi nya foko. Kromu ha, o ma ya me. Kromu ha me. Minu mi ni jira kromu ha mi de na betin da ya me. Betimi da ya me. Ntimi nya foko. Prenaji uti wati. Prenaji uti. Emma me bu krampo anfu. Ma obu nfu. Ta so wa ya bi. Ma obu nfu 1 week. Ma obu nfu. Enya wo so 1 week kro no wa nya de na be oso ba ya na. Minu mi na fiase eni ansu ko nso oni kan ofia. Ade na ma yen kwa 1 week anto. Ene wo kire. 1 week anto. Wodi se hunu ofia na me kwa ka wo be. Una wodi se hunu. Una wodi se hunu. Na nka wa nyem na nka wa nyem na. Hwana nyem wo. Hwana nyem wo. Hwana nyem wo. Wa nyem na ka na. Hwana nyem wo. Me nya nipa me de me jawa me kaka bi nchiro. Wo kika bi a kire me. Me nya obi a. Me nu obi a nyema me ko se obi o. Me fa ko se obi. Una ani obi na wo so di ko se obi a me akoso ya me nu obi nyi fa ko se obi. Ade fie o me ho ofe saa na me ne be ma me ho ofe ho. Wonya be ma ho afo na asam na abenti na nyinsen abam. Na nyinsen na aba no me medu hunsan fu na ti. Enti fa ko mo obi ai. Na me ba no e da ase meseye o. Hunsan hunu me ni ati. Me na me be ye obada chi ya ma no. Ade 1 5 years. Me su mi ni obi, me nu obi nyinsen fa ko se obi. Me ntisa wo. Uni obi another ko se obi. Me ntisa wo. Who are you? Oba ni wayo. Kuro de na eti fa. O ye sabe de mabu me twe wani su bia. De bia babo me. De bia babo me. Me de mabu o. Me san pese obum na me tutum. Bome e dia dia. Se me so 1 week. Wo de na beti na ya abese. 1 week na e betu nu wo. Wujina wo mo bo wati. Wo mo bo. Wo mo bo. Ma so hia for se. E ya so ye kese. Wo ye ketua bi wo me nsem. Wo ye ketua bi wo me nsem. Wo so kwada wo ye sentetia wo me nsem. Sa. Entetia me yo say ya me kwada me say yo say. Emre ne be so. Wo time bomb. Ma set time amount. Wo de enko. David ma nhwe me sa ahwe. Sha no me ne na nyam. Me no na nyam. Me mo bi nkoyen fa nso obi o. Me mo bi nkoyen fa nso obi. Se na me ntse bo a wanyim obi na. Na wano na wo de me. Wanyim na wo de ko se obi no. Me bo wani ho pa na bibia ba be se wani hu mie wano nkasa biem. Mebo. Bomani. Patame. Yanko. Hwan bata hwan? Hwan bata hwan? Me pesa me de men sabe kan ba. Second wife kwai. Onya me second wife. Me wife nwa ba no yanko. Ye me jeno no 1 week. Hey! Ojina ho no want to defend o wo kwan se na me kwa me dra kwa me kwa ne kasa sa. Sister kunu na ne kasa sa. So on we ye. On we ye. So won we ye.
Also, all wrong watching in traffic. Don't say anything. Mommy. So oh, I need to. Why was this all those sack coming? What's a CBN to a menu? What she needs to She was also all wrong watching it. Also, sister, Paul Basubia. We must not bother my soul. Boy, but let's come on me and say, my bones. Yes, come so much. Son Sankabet me no about the be 1 week. What done funeral na ojina ono. Why on so unsuro hwe. What done funeral na ojina ono. Frefre wabusuafo no mkoto fundaka. Wo. Mun dem me ho akere. Frefre wabusuafo no mkoto fundaka. Dem me ho akere no. Wo ti me nya mi foko. Wadaka kwa de 3 feet. Wo. Wo ti me nya mi foko. Sa de ya 1 week. Listen kan pack chuchu me anka ti me anka kwa ibeku 1 week. Tinka chuchu me ni ma me kasa obeku 1 week ni ko beku me wa bopa ekome. Oh gracious. Say ye fa kwa woti ifi wona ni papa nke san kam me nya asem koto nani. Ofa. Before I nyebo. Ni ye dim na nka me mepe asundia mani pe na nipa na me pa asundia manu. Se ho no odi agro asafo ntini. I think insin. Any kind of message say catch me. So buy a baby Sammy, Cindy, mind me on Cano Cranch. That's an idea. Me, I'm a that's all and who said that. I didn't may I Bonee. Yes, I'm a can of you. Me bo. Answer now bet was. What's it now open ye? Into no anti me on Cano Cray. Now, afraid you ushu my Yakobone, and there's a Cano Cray. That's right. One as I mean, shadow noon in Comobi. Enkoma me no adi aye me ofase ni nyinse ho nkomo ana me no di ya o ka se ye fibra yi bai ofenu aside no me shada no ni nkomo bia e nyinse no ho asema na me no oke nyinse no ho no kure that's under wa Canada what say you awusu under wa kan me nim but na sen ka me ka no kura ni mom kiro be no man ka no kura nkiro oni na da bebre yo ana o ye no ho sa me boa ofa mi aka sa me ne ma me na ka se Yinse no omu twa mu mutan omehwa akora na me na wa ma akora na nyina mo hwa akora no ete no kwa de oni problem o dada wate ofa o dada wo fast yinse na wonyam ni H1 dia o say so wo fast yinse na wonyam ni H1 dia why ni akosi ani anyo na ase me ofa ase ni ma me di ni ja wo no anya ba uni ene nsembe na okikan ofa de ade ni koye ni se nipa ko na onyi nse ne ye ni dia oni sika o de be hwa akora no nti ba se H1 no su eye ebi no na me ye se me fa ma H1 na nka wo ma me nti me hwa akora no enti na ma ne ko ba asa nti me de enye ne Bonee so na nka me ye because npa ko na onye makora no nti me hwe no nti na me ye se nka yemfa because H1 no so edi bi ni nti no yemfa ma H1 na o nti me hwe akora se na be akwa ne be kama ofanya ne Bonee so ye we akora se a wo frɛ ya o ma me bisa se hwan na ne nyim wo o ma be so bobo amanfo bebredi na se wo hwe mu a wobi amanfo ne me wo fasena deda nya amanfo e nipa mienu pe e H1 ne sa nipa na America no so kura so no ofa obe ohwa no ha ya o nya obi a nipa hunu bia obe ohwa no ha ya ana o me wo fasena da ana ntu wanyi o ka kyense yo no a ana wanyi ana to mo amana nka na se ye de ntokwa no so adipa yi se danyo no a tie na me metena ase a me sisi date ni ade na me hu se ye ono a ofan mpakro that's ntokwa na me ekoro me bo ntokwa na me ni fie bra ne ba na ekoro enye wo mo ha ofa na ma anka ne ntema nte o se ne ekoduru se a wo ne ba ne sasikatua no wa ha mo ntimi nkotua ti na ese me ka ne kra che ofa so wa ha me ofa oni mpakro o ye sa de ne ma kusu why akwara ni tikele na otifi o no wana ne me wa fa se na nyim eti antokwa ya kosu ofi o nyina na nani tua no ane de wo ti bi ni nyina no yentwaso ate ane ti mosumoti mi afremi asem
Edi atu obi babbe ma so be ko mu. Fast ma make it won't. Mimi dem me come pen ye na ama wo fast no. Ha, mama me dem ma ko di for. Mama me dem ma ko di for. Nipa no oni score be hwe nti ma me fa nhwe we no fa hwe no. O ma hu sa de na me ye no me ankasa me timu mua me ye. Ana me be wa amane no. Say me ko kama asem say ni. Nti o fa wa panyin de o na be hu kon ya be fa so ne ma me ne be kasa. We nhwe dan ye o mo ka bia nko achi. O start so ma akwa ne 1 week sika kra da be. Enko achiri. Ti wo ye panyin be hu kon ya be fa so. Na ma woni mbre wo Marcus ni so. Won ti me fa ne hu ni anim obi ba. En fa ne hu ni. Say Marcus no way. Ofa, mo woni mbre. We dem mo woni mbre. O wo fie ho. Asa ha na me hu sa woni ni sister no. Ni sister na besna ko fie. Ofa. Forget me bia ne mo woni mbre. Ne hu kwan abafa so ne ma me be kasa ba kus ne di antwema no. Mesro. Ofa twene. Yeah, Konda. Ajua ohene. Na, kadi ade na waye ne saa no. Oh. Me say ya ade mame. Ade na wo yesi. Ade na nipa no still na waja na o ede. Wote ase. Adwuma nyanto bose. Ye adwuma no ye na ye adwuma. Na ewiase kwa no so ka so obedi bone a wo se wo hwe wanim. Se wudi bone na wo kina de ne besi. Wu nipa na wudi bone no. Edi ne besi kina. Menua. Wu munti na meye ge ne sei. Me minti na ye ne sa sese. Ene sei. Ifie ho. Se sei no me kwa na ifie ho na hia me. Abebu sam se eden na aba wo ne ge ne ntem. Enti kamye ye se obi ehu se wo ne ge no wa asem. Na sa se ye chicha wonu yo ma ho. No kre. But we say na you say no. Me pese me wono pane bone. O pese wo ne pane bone. Sa me ye ne junkie flat. Bra. Ye chiri kokwa ye ninima. Boss. Men no abetiso. To relax, calm down. Hey. Yes, I'm telling you the truth. Only boss. This is not the first time I hear you know what we say. Konda ka be chire no. Yen tini nkunipa like that. Ye save your life. Sa pepe. Say here obi adem say woni girl no e wontawantawa. Sir. Adechi na odana wan sorry a. Questions will be asking. Yeah. There is a way. You want to panic na adwene no enye adwuma. Na mama me ho kwan. Oh yes. Me na mama me ho kwan. Enkwan adwa no hunu bia e dey e ka bi hwe. Na me na me de ma hwe na wano antra me. Hwe. Ohene I can end your life right now. Hey. Yes. You are speaking to Aziz. Oba wiase what to obi andidi nyansa bo akwada. What to obi andidi? What to obi andidi? Ofri fo nyina nyansa fo da. Mimi no ofri fo nyina nyansa fo. Woni nyansa bo ko ma chi wonka. I am telling you, I've heard about you. What to me din? Konda. And Awoba. Konda. What? Konda abotire. Boss. Abotire. Listen to me. You are my boss. Konda. Enti am saying abotire. Why you lucky pa sa ade esa? Ka we me no gina wiem na we si anka wayira. Wallahi talai wayira. Listen, this my third. Hey! When I put on this, I can end your life right now. It is dark and I can see you clearly. Don't mess up with me. Konda. Don't mess up with me. Konda boss is in a hole. Adwuma bra tie. Said na make am. Adwuma na ye. Ena wo se nyina adwuma ye da ache ho. Wo kina bi de ebesie. Enti nipa no be pese me ye no junkie. On se prison kra no. Se pese ye kill obi flatter. Ye nku nipa no. Wo ne pane. Wo namu a den obewu. Ti bone de wudi a so wo dwene de wo kina bi ebesi ho. Eno no nti na me ye ne sama ho. Enye se bi de wo kire me na me nyeye. We ye won pane won mfie ho a de ono na adwen be kire no eno nko na obeye bibie ni ho obetima ye ofie ho bi onamo kra nipa kwa beka oh ene bi kra na obeka ho asem bone ena yare bi se ayede aye no aye wo da chintira nye se bi a adwuma na de me na ya nye but ye adwene wo kine bi suspect e beba se yi ni sei na ono wontimi nkase obi ho obi so ntimi nkyira ne de wonye onamo se ya no wo because they say any who be nim say wouldn't know case you could the flat say see na wouldn't the bear boss because oh na what the one waka because free one na catch them say wo so wo hye na watch Boss. wonu mo 17 na me ye adwuma say yama boss. Mr. Tubo.
na boss onye adwuma no minim de meye onim de woye na me amedi na kinso na me ndi na kiu kam di nti so ma wo kan so enu kuro yes yes an wa dwunu mu do sa we ma nya abotre ma ntiw ana me de patapa ene wo ye gidigidi na ma wo ku na na we ne wo ye no obi ase ai na nse ne woni me yese no woni me yese nti woni ho no wona wa ebisa na firi wan ho asem ni ebisa na firi mimi ho but when you want the panny and I not say na beto mo gate na no oda odo wontimi obi kwa ni nkomo enye minyansa dodo wode anka wo ya bitime intena na konde ka kire we wodi madwuma me ne ya adwuma che on so hu ni da but oye ni nya no system ni sa na ye adwuma on na kidnap ni panana on na ye aduru no bia bi why na ye aduru no on na ye aduru on na chini pano on na sa chini pano anaconda no so wo de ne kwakwachi obi a nipa no hu no obedwane wunya ne nchi no me mane nya mission awia sa woni minini commission shemi enche kwa family sancho me de kire wo so na ni so betima hwe na ni mienu a wo ye lucky so ne bae ko se na me bo asi afu no ka bi hye wana me poncho sa pepe ayo gina wo hunahuna me na me kire nti na wodi me di na chi no sa me konda me kapopa me personal person na me di na kra aso ha sa pepe konda don't mess up with this guy wo kra me ne kra ni wa brebo konda ti business ba enya to bo ase why nti we so onye mission awia ebere bi ye commission sikani kura no wodi pie gate no na awia wo no sada ko sida ne ko first kan go mu no busa was boss me dey pie was a return is wo ye boss ba bia mo hye na mo no nom ne o ma no wo ye boss konda ni wo obi a wo ye soma wo no enu nta me kire wo say wonnim dwuma me ye dwuma na ICC ya defo dwuma no edina o de hwemi best konda you tiri ho kire no I am not just an ordinary agent. konda I can end your life. Me gani fiba no me fi pasaton me kwa wa me fi sirem konda kata otiri wo don't mess up with me konda bo tiri ho kire no konda bo tiri ho don't mess up with this konda bo tiri ho wo dwane se be ka kire se wo ye ho member sen wo be dwane wa bro obi ampam wo jame akosia efiti na ekọ na be hu me nipa su ameye e bretinti nyina won hye da ni me nipa su me ni wodi nkomo bebre de adru no de me meka no na wo sawo ye efi ho na wo kọ no me ni wodi nkomo kosia enkommese am anya sa mi amasa ma boys abi wo firi ho ese adwuma na me kase me no ma ye bet me pe wasem nti no na de Marcus kai nyina me ne konda ya mo hu de wom aye pese ye bo hu ban ti kona wo kọ no wo kọ akse obi a wagimi obi a woni mu hwe Mariam no wo fi ho kra no aktikra ne hu se wono nkwa wagimi se na fo woni tu fom na hwe de ekosu wo fi ho na obehu adwena na wo fa ho ofi me dunya me sese nkenya wo pa Marcus pa dwedwe no numa kira me se 1 week pa nya wa ho akosia tombo Marcus ne jana shaminsa sa kasa tente topo konda le kasa jana shaminsa hwe ni the body say dwe say ba Marcus no shona me tombo relax calm down just do as he said we dey make kani nyina akoso ya yes sir we dey act say the woni mu hwe for some time na hwe dey besi na yesu yenim dey ene wo akire akoso ya nyesa nyame nu kuri ni so wo mess up na dey mia me show bo system no duna say nyama ba bi wo firi se je hu na akoso ya answer to da se de metie ni ntino Marcus na ko no biem ne kasa me ye killer but me bie na ma mienu peso kire no hu say nipa na on me kasa me nipa bia keke to the just do as I'm saying. Konekoye. Just do as I'm saying. Konekoye. So they be a Marcus who said, you more the mammy in my year. And it's a young so be farm so. Beer. He said, come on. Come Juano into beer sinner, and you will be any dinner dear grow. Yes, will be any years, man. Boss, Honda.
Nakasa. You want another mission? Atikonda. Enjoy. Ujina was. Minimum was there. Me feel see. Akosia. I'm catching him. Akosia. I'm catching him. Oka tena mwanza le. Eh, okudu ho ujina ono se. Hey, ase minimum was hey fa was me bogoso. Bi no onko se bogoso. Akosia. Udu ono ma omuhwe ya. No man baba. Ha! No koi. Akosia na dia na we. Eh. No so. Akosia ni. Na kasa yitu fre. Honi sa. Ha? Eh. Ukasa wana nene ba nene kasa. Ha! Nti asema makusika yenti tete. Na watchuni kura enu na de Akosia ni. Ha Akosia? Ade na Akosia no. Ha? Eh! Makusu wa hen. Ha! Ha! Chifini nsemo chiade no ko. Ye. Ha! Enti makusu asema kai ni wa ye. Bra. Ade no. Akosia. Ade na okasa ade asam na akoso. Ade asama. First of me ho. Ha! Marcus. Eti asama Marcus kana watch kura nu na de wa ya akora ni e. Ampa wa ya no. Ene se Marcus ewudi ni. Mimi fia. Marcus we. Jaho. Ka bibia che ha de. Ade asama. Ye, wo bi ba kama sei. Na msidi asem na ekoso wo mfia. Marcus no wai. Ma, ati asem na emu ehu. Omunyo ma jukra so mbi ja no. What if say you piska see ikutua iska no na omaja no nso e ana omode ajapade ni nyina ma ne baaka nso enye yi court. Okay, ti wanga se sia da be na obeba Mate ode Mate nti me hwe wanim. Because I'm out for baby busy or move feel be wase. I'm so there be my meal to come me kana mo ye. Mate to the me when. Okay, my bye. What's I say? To me, me when you're going to me and no kura me ni mo bia de boa. Ni mo bia de boa. We dey me no won komo kakra. Mada Roma. Skasem na ode na ma me niska bia o ma no ni ha wo tu kwan. Champion. Me 20 me hwe me da kokra da. Hwe. Na emom no asem bi ntra. Na mama ba wani ma me. E na wo te ha na me wo fa se fe. Serwaa. Wo ba nya hu bia na oda. Enya no nti na me nam. Mr. De o kan ode. We dey me de chopa ne nam. Chopa ni nyina ye se eye me wo fa se no. Se me no obenya antawantawa se wanye me wo fa se wo beje mo be hwene ni ade a e course yi. Actually no. Akwa ko wie se wunim ho hwe. Enyo ne ni nyem. Masa. Wo se nyame ne wo fa se ne na nyem. Enyo ne ni. Enyamia. Enyamia. Enyawa. Bacho. Wenya no kora ni se enyamia. De tell say akosua na ka kire me. Se eyewa. Akosua kro ya na nra. Osaa ka kire me se enyewa. Na emom no eye Marcus na otifie ho no. Na nne me wo fa so no. Ma nyi ni ye kura. Ti Marcus na di sabone ni nyina na mode sem sa ma. Dia show. Masa, no problem. Se enyamia wa wanu tu na aka. Yenkufie ho. Na koka me hwefo ni obi anti bi se na ekọ na afensu ye wie a wo na wo fa ase no stress amode me ya den afam damage sama koso ni nyina
Munyo so mutua. Esa de me ne mu ba yi ofie ho no guasa mu de gume. H1. Esa beda ne court asem. A chopa na me pa. Enya a chopa. Me ntie chopa bia. Oh, ntie. Krache. Musutie me because dem o ye ho no. Na asefem. Na asefem ma nya de. Mogumani mu ase. Me hu se me dibem sa no. Me ka sa me tram o. Man fo anya hwe. Me de. Me ma me ni ha. Me ma me ba de obi a me bo na mane. Any legal action bia I was say me dem fa so. Dabi ti entina me po acho Germanenka. Me Germanenka. Germanenka won fa unya hwe manenka. He de oba me ohenu gwase obegu me. Oba na mam wo fa se ska na se. Se me Germanenka o. Se enti kwa na wo mami. Enya hwe. Krachite. Minim de me so meye. Wo your brother me your brother. Me nya brother, wo ye panyini. Me nya wo brother. Ene ye your brother. Yo. What me nya wo brother. Mr. Diasi no. Facha me ma nya ne ye. Man fo mani ahu. E aso na me te ye. Na makosu aso. Na ma me take that action. Forget it. Forgive me. Hey, I love you, bro. Yeah, me dey asibe bre so dey action. Eja. So go to me. Eja. Sa asem ne si ye na me kan na me so be pa to anka onyi ntumu. Anka me dia tum. Ka onyi ntumu. So dey sorry me ni problem. Ba ye ko fie ho a ko ka de wo wahu ana ko ka de woni. Na me kusunu na sese me ne no wasem. Me kusuno. Ana sese me ne no wasem. Wan kasa de me nu ni asem bi. Dia se bi afache e mo ma me kra mane. Me e ba me mo ma me amane. Me ameka kira ma me se on dey scan dey what you do dey on dey o ma. Onya amane nka. Me ameto aso ahwe me. Na ka bia ya bobi e beji o. Da bi nti e ka bia ya bobi a ya beji. Ena ho. Ena ho. Ye di interest bia beto ho. Skana nka sana na ho. Interest bia de beto ho. Ena ho. Obi nu me ho se. Ma feli o. Me no kasa kra ma feli pa so he manimu a o timi so ma feli. Obe fere pa. Why? Nti wo de obetimi akọ, wa kan wi obetimi akọ. O ma me na nanu ne kasa yi. Ono a. Friend na me mpa na chewe. Pa che da bi. Me mfre no. Enye ha na obekere me de me nye. Meet me the number ma kwa no akofre no. Na oba nso a me so me me ade me de me phone friend na me fere. Me hu de me ka kra. Mate. Ma no be fom. Mate. Anka fa wo de no friend na me ne. Me say me mfre no ne ma friend no china. Ba so aja ma na ka de. Me. Unya ma ne nkai. Timodin no. Aya. Catch me, Chiao. Adena, yes, sir. Adena, yes, sir. What's me at the tinny panting? What? But with him, Papa, abadi panting. Not the ye. Adena, who yen your mom who some sir. Ade cratchy. Sabi, obi no te bone. Ha? Wonim sa waya ade. A me no obi fufura enyo no na aye eko ho wo fia wo ni tua. Wa sususu etutua ho a wo tibie. Ade eko ba nyina wo hu. Waye dim na kwa nim sa ade no so efiri wo. Ana o tese wo ma me de ayi asemra kwa kwa hye obi a wonim ho hwe me bo ade na wo yesa. Kaje. Utimo sum papa wo utimo sum no na pia free wanim no a wo hem se de jata ene abro fa so chi nipa we hweye no hweye a wo hu mi ye ene sei ni nyina ne sei sa me wo fase ni nyinsa na wa nyinsa no eye wo ana wa nyinsa no me boa asina ni ma do do nyina ho na ka ni tema aka chi bia kama ye no Roza me kana unjiji. Wo because bia chawo afiti na kwa won me ne wani nya na ofi ha biem me ne wani hia ofi ha biem ohun ya be ye besu mi hu amehwe oye ya ti ado anwo maso pa Onemi. me ne Marcus. My one. Where Marcus fi ha? If you have my mouth 5-star. Just a Miss Salutu. Would you go down? Come to me say. My old day. Marcus. My old day. If you make up your Osaa, crowd now, mommy keys.
Say kase. Nti uti fie ha ye de to me so say me na me ne abaye nyi nti unti bi. Ye ka say me na me ne nyim no. Unti bi. Marcus. Sana hote. Uti mi ama o ma create e ya be to me so. Ana me hwe no. Inu ada petwa. Papa nyot usi hwe. The bianu. Ya me ya kra say, we need be kra na ye da. Oh he. We need be kra na ye da say, man is come from hospital. I'm not quite say ya wa. Osaa di uwa na uye bibia mami. Hey say nyame adom kra me metimi no na ide. Afa nyense. Hede why you jina ho? Marcus. Osele. Ebio, na sana hote. Moba ya mania manono. Kase mo nya abofra bi na moba bi bu agu so. Hwan Minini. Ansabo akwa. Hwe sungo. Ohene, samra mo keka ni nyina do kure bi enu wede ewu. Ofo One can one tomorrow. Let's take one if you offer some ye woni so. Me fama wo ba dia free me say dia twa me wo fa se ani so. Wana cha sa dia no. Tesa do nyansa abiti no. Tesa woni wo bi ba ba nyem ame ye dia ba be hwe mo no aba be hwe oba na. Fio. Some na o kan nyam ya. Eyowa. Makutia wo ye no. More evidence wey. Woni me na nyem. Wo. Woni me na nyem. What's the evidence way? More evidence. What evidence? More evidence. Akosia. Akosia ni evidence. Akosia mo fra akosia amra. Me ko akosia wo sisi akwa akofra akosia ba. Hwe ohene. So woni masama. Men sekire. Men candidate den ti se ne wo ye de woni mu bi. Woni mo fa se ne na. Makuso ne na woni akra ne na. Woni ne na. Oni mi aba oni mi ada bebre. Me. Dabai.